Halo? Halo, Lis. Tadi Arisan kenapa nggak datang? Oh, saya lagi sibuk. Tadi lagi nyuci. Kenapa, Bu? Tadi Arisan yang menang dirimu ya. Dapat 5 juta. Alhamdulillah. Saya lagi butuh. Kamu kan punya utang 4 juta sama saya. Jadi langsung dipotong ya. Sisanya tinggal 1 juta. Hah? Kapan nih mau diambil? Halo? 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 No, no, Halo, no, Bu. no. Halo ya? Halo? Halo, Bu. Halo? Halo? No, 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 no. Halo? Ya halo? Giliran ditagih aja para budak.